henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第5章第43节到48节，论爱仇敌。Patas Matay, 35 pa, 34 kanay, pitak 34 maspat kanay, koli gaalo pais. Galaani ka gagatagot suni, kanqihi ka paiso. Msa ka lanangaw o wata namo bahangan. Kiyani, yaku o ang palangaw ko munan. Galaani ka pais namo ni, taranani ka tamalakin munan. Kaya do, ang palaki namo tama namo ga balaw. Yasa, tama balaw o, ana nakak sajak ni, ana malu sajak o, patahadagan na. Kaya ni, pakaihan na ka, masalago langalungan sajak uli ni, ini kasalago langalungan sajak uli. Nasi namo sigaalo ka, gamaalo munan o, hamuya malu semadu munan ka, utuk balaw kita. Aji saw kia ka, kanapah ana maangan pila entholang uli pini. Nasi, tahamuku semtalong menasway namunanak o, mano ka magkakala takhaon kanamalo kanapah namo ho? Aji saw kia ka kanapah ana sajak kamtama isin uli pini. Matatuku balay ka tama namo ga balaw. Mano saw kia ni, kasaw kia patatuku balay ka yamu uli.